Jawa mukawa umwe muciini wa Mombasa niho njukaniriro gatagati ka muhuri biashara umwe na arurungani itumukite thutha wake gwikwirwo kuhura rithathi arurungani eri makienda kuhofaniria mukawa uyu na thutha wa kumutoria hinya arurungani matuaga mirango na dirisha cia mukawa uyu angi nao magihitharana kiria mangihota kuma mukawa-ini uyu barabara-ini ya Nyerere o nja wa mukawa uyu arurungani makimundia ngari ithano mwaki guku ruhonge rwa kuhoria mwaki rukigeria kuhoria ndugatambe makiria nao abitha borithi makigeria kuhoreria ngui ici. Mirurungano ino iyuira matuko ya na guthararia thayo guko na aria mauma njira-ini makiborwo kiria mauma nakio. Kama vijana tumesema awachilie, it's okay. Amejaribu penye anaweza na tunaona sawa. Miaka miwili imepita na hakuna kitu unatufanyia. Hatutaki. That is not why we chose you. That is not why we put you there. Na tumechoka, tukutaki. In short, kila wakati anatuwekea ahadi lakini ahadi hazitimizi. Ushaona. Alafu kuhusiana na swala la Mombasa kuhusu maandamano inapofanyika kunakuwa na genge la wezi. Hao tuseme hawako na sisi. Sisi maandamano yetu ni amani mnavyoona. Sisi hatuna ubaya na mtu na hatuna ubaya na biashara ya mtu. Tunapoandamana sisi tuna amani, lakini wale vijana ambao wanakuja ndo wanaleta mikosi yote, wanaleta shida pinda wanapoona biashara za watu zinaendelea na wanavovamia wazazi wetu. Mwikoiro wa ndathano eyo ni arikitie gwikio ngono na gutunyukithio mushinga ni abitha a borithi. Ngiribotera Inooro TV, Getwo Karo Kinyugo Mwaura.